Miteng tabiriba pumnamakpu khurumjari. Isha khechirmayumna taramna okjari. Santokjariba thoram asi Impact TV gi entertainment news kayagi paudam puzarakliba Mami Mapao gi thoramni. Ngasi Mami Mapao gi chamaga nifu mangarak suba episode asida kari karamba mapao sing purakliba ge haibadu miyamda thamjage. Ahanbada Manipur dagi Danube Kangzamna Miss Asia Pacific International 2025 Pageant India represent Tauragani Haibagi Mapao. Hongnamsang Khongda Bahaina Mingthonba Ravindra Yengkhonggi Manipuri classical solo dance debut utkibagi Mapao. GI film production gi Loktakpat ki Lili Haina Mingthonba Manipuri feature film gi Yafa Thoni Thoram Pangthokhibagi Mapao. Nokfade Cultural Foundation gi Lalon Loidabada Lalon Bahaina Mingthonba play gi Yafa Thoni Thoram Pangthokhibagi Mapao. Aroibada Manipuri Mami Kumhai Nukshibaine Nukshimanbai 3 Haina Mingthonba Manipuri feature film gi premiere show utkibagi Mapao. So guys, ngasi gi ahal Mapao da puzarakliba asi Manipur dagi Danube Kangzamna Miss Asia Pacific International 2025 Pageant India represent Tauragani. Miss Universe India 2024 da Miss Universe Manipur 2024 oina saruk yakibada natana National Costume People Choice Award panglakrabi Miss Danube Kangzamna Philippines ki Manila da pangthokadoriba Miss Asia Pacific International 2025 Pageant India represent tawgadoriba asigi Mapao asi amu miyam punna mining tamanasi. Miss Asia Pacific International 2025 Pageant Manipur dagi Danube Kangzam na India represent tawtuna saruk yagadauri. Miss Asia Pacific International asi Manila, Philippines da best tawba khwaidagi lidaba international beauty pageant amani. Hauba marak Kangzam laikai dagi Virendra Singh Kangzam amadi Khuraizam Taruniwala gi machanupini. Danube Kangzam Miss Manipur Queen 2017 dagi pageantry journey da khongdarakhibaga loinana chahi adugi Miss North East Diva gi top 20 shu chanba ngamki. Loinana taraga nipan suba Sanskrit Miss Mega North East Beauty Pageant 2021 gi title laukibata natana Miss Universe Manipur 2024 oina Miss Universe India 2024 da saruk yakhibaga loinana National Costume People Choice Award phangba ngamki. Banbayai Danube Kangzam Impact TV gi staff ama oina Mami Mapao gi anchor ama oina su leirambani. Danube Kangzambu Impact TV gi mahut sinjaraga Mami Mapao na Miss Asia Pacific International 2025 Pageant asigi title suksoi-soidana purakpa ngambo oibiu haina wispizari. Ani subada puzarakliba Mapao asina performing art ta leiba artist amana ningthina sem sarba matungda mahakna hotnajariba adu miyam mangda uthoknaba hotnajaba Hongnamsang Khongda Bahaina Mingthonba Ravindra Yengkhonggi Manipuri classical solo dance debut JN Manipur Dance Academy da utkibagi Mapao asi amu miyam punna mining taminasi. Hongnamsang Khongda Bahaina Mingthonba Ravindra Yengkhonggi Manipuri classical solo dance debut ama Zen Manipur Dance Academy da utkre. Hongnamsang Khongda Bahairiba si performing art ta leiba artist amana ningthina sem saraba matungda mahakna hotnajariba adu miyam mangda uthoknaba hotnaba adubuni hairi. Dr. Sinam Basugi makhada jagoi tamliba Ravindra Yengkhonggi Hongnamsang Khongda Bahaina Mingthonba Manipuri classical solo dance adu August 15 da utkibani. Thauram aduda saruk yakiba JN Manipur
Manipur Dance Academy ki director P Bilas na phongdokhibada Manipur gi hojik oiriba fivam asina culture gi platform leiraktraba matam asida Ravindra Yengkhom gi apokpa Dr Yengkhom Razen amadi apokpi Yengkhom Ongbi Hemolata anina sinduna Dr Sinam Basu gi makada solo dance ama utpa asi yamna afava khomthang amani haina singthaki Manipur gi jagoi amadi mapalam gi jagoi singagi oina khenaba masak matau singi matang dasu director na mayek sengba wafam sing thamki thauramadu da progressive artist laboratory pal gi director Sanginatak Academy awardee Namairakpam Tiken Art and Culture gi joint director Guru Mayum Dharmadas yauna masak nairaba oza guru amadi Manipuri jagoi bu pamjaba kayana saruk yaki Ravindagi pabungna imana asi mak machagi da makta ekhoina Manipur culture bu ekhoina platform le raktraba matamda ekoi gi pabung imana machagi da makta amadi Manipur culture bu yokhattaba yadi haiba amaga loinana mangna ekhoina ngamjaba magi guru ekoi Sinam Basu aigi now sida kanna hona jadra ngasi sumaina platform sida ekhoina mangna utpagi khudong saba ma lauduna marnai pesa puthok chadna hona base aigi maikidegi magi family aigi now adigi tambiriba akoi ojati ken adigi inau basu puno makpu koi sapi khongbiriba khwai puno ko thagachari Ravindra Yengkhombu Mami Mapao gi maikaidagi makha tana ningthizaraba performance kaya mai pakna puthokduna miyamda utpirakho haiba wafam asi thamjari matang swaida yamna tenba break amtang lawjage khonglayangna hanjarke Impact TV bu miteng taduna leibiu Hey Mahapapi ya mi masak khangdam saradana noi ponmak ising manung sida pulap namjilura ha pulap namjilero ibungo yaimani da sidia Mahabharat ki wari paringdagi miyamna audio cassette oina thoina hena tana kharaba Impact Entertainment Channel na puduna lakchari zagat asina kunti gi matik magun khangna naba thawoina sinba oiba tai areba pot hapko aiba yumbugi bai kadu tajarabani imung duna leiramba pot chai makai loina lobudi yarabani adumako madusu nasana tawjiramde palibango himna kanana sariba kuntina kanana sariba arjun sariba sina kanaba oirigaba pumnamak mitmang da thamduna anoba mahawa makudol tamjagadabani na paijer becheng kuba mase prithima tai mai be magi thakta sai thok jage yengo nangi namang da bhagabana putigom pambi gi masakoina leplare namit pangkog lo kunti yengo kunti Laibak pukpun namit kuding namidang waram pung taruk taba matam na sandok jagadaba amade matang ginamit yum sakay namit kinong tilpung amataba kudingi repeat telecast taw jagador bet hawramase sung soy dana sandok jargani soy dana magmiyang tabiyo Impact Entertainment Channel da Mahabharat ki wari paring Welcome back Adom na miteng tabiriba asi Impact TV da sandok jariba Mami Mapao gi chamaga nifu mangarak suba episode ni Break ki matungda puzar iba Mapao asina GI Film Production gi banner makhada Loktak Pat ki Lili haina mingthonba Manipuri feature film gi yaifa thauni thoram August ki tarik 15 da Manipur Press Club da pangthokhiba gi Mapao asi amu miyam punna miteng taminasi GI Films Production ki anova production oigadoriba Loktak Pat ki Lili haina mingthonba Manipuri feature film gi yaifa thauni thauram pangthokre Imphal gi Major Khulda laiba Manipur Press Club da August 15 da pangthokhiba Loktak Pat ki Lili hairiba Manipuri feature film asigi yaifa thauni thauram aduda NPP Manipur gi IT and Frontal gi General Secretary Laitonjam Jayananda filmmaker L Surjakanta Sarma yauna Manipuri film gi masak nairaba mioi kayana saruk yaki Loktak Pat ki Lili hairiba Manipuri feature film asigi story amadi screenplay da LC Rocky Mite amadi film asigi direction na IS Gurung na pigadauri film asida manga loya khoirom Ratan Mukhai Ithoi Surjit Dayananda yauna masak nairaba artist kayana tongan ba saktam sing
ꯂꯥꯡꯒꯗꯧꯔꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ NPP ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ IT and Frontalꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯖꯌꯥꯅꯟꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯛꯊꯣꯛ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯅꯕ IT ꯁꯦꯛꯇꯔꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯚ꯭ꯌꯨꯋꯔꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯅ ꯎꯍꯟꯅꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯥꯎꯠ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯐꯪꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯝꯍꯟꯕ ꯆꯪꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯎꯠꯀꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯦ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇ ꯌꯥꯝ ꯐꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯅ ꯌꯦꯡꯉꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯃꯔꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯍꯜꯂꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯃꯔꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯗꯣ ꯄꯥꯝꯃꯛꯑꯃꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯒꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯦꯠꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯀꯨꯝꯕ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯤꯂꯝ ꯄꯥꯝꯖꯕꯅꯤ나 ꯃꯔꯛ ꯃꯔꯛꯇ ꯌꯦꯡꯒꯦ ꯇꯧꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯏꯖ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯐꯤꯂꯝꯁꯦ ꯌꯦꯡꯕ ꯐꯪꯗꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯚ꯭ꯌꯨꯋꯔꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯩ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯕ ꯐꯤꯗꯕꯦꯛꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨꯃ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩꯁꯤꯡ ꯇꯥꯟꯅꯕꯤꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨꯗ ITꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯅ ꯌꯦꯡꯅꯔꯝꯃꯤꯅ ꯐꯖꯅ ꯁꯕꯇꯥꯏꯇꯜ ꯅꯨꯡ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯨ ꯁꯥꯎꯠ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯄꯥꯝꯅ ꯌꯦꯡꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯅꯤ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯄꯥꯠꯀꯤ ꯂꯤꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯆꯔ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯁꯨꯇꯤꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯄꯟꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯃꯤ ꯃꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯅꯣꯛꯐꯗꯦ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯒꯤ ꯅꯧꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯂꯂꯣꯟꯂꯣꯏꯗꯕꯗ ꯂꯂꯣꯟꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯡꯊꯣꯟꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐ ꯊꯧꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ 10ꯅꯤ ꯆꯨꯞꯅ ꯆꯠꯊꯒꯗꯕ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔ ꯋꯥꯔꯛꯁꯣꯞ ꯑꯃꯁꯨ ꯅꯣꯛꯐꯗꯦ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯊꯧꯗꯥꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯅꯣꯛꯐꯗꯦ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯒꯤ ꯔꯤꯍꯔꯁꯦꯜ ꯍꯣꯜꯗ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯅꯣꯛꯐꯗꯦ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯒꯤ ꯅꯧꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯂꯂꯣꯟꯂꯣꯏꯗꯕꯗ ꯂꯂꯣꯟꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯡꯊꯣꯟꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐ ꯊꯧꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯌꯥꯏꯐ ꯊꯧꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯊꯧꯗꯥꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯅꯣꯛꯐꯗꯦ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯒꯤ ꯔꯤꯍꯔꯁꯦꯜ ꯍꯣꯜꯗ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ 10ꯅꯤ ꯆꯨꯞꯅ ꯆꯠꯊꯒꯗꯕ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔ ꯋꯥꯔꯛꯁꯣꯞ ꯑꯃꯁꯨ ꯅꯣꯛꯐꯗꯦ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯅꯣꯛꯐꯗꯦꯒꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯔꯨꯍꯤꯅꯤ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯂꯂꯣꯟꯂꯣꯏꯗꯕꯗ ꯂꯂꯣꯟꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯡꯊꯣꯟꯕ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 25ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯅꯣꯛꯐꯗꯦꯅ ꯆꯍꯤ 38 ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯔꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯣꯛꯐꯗꯦ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯊꯧꯗꯥꯝ ꯏꯕꯣꯆꯧ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯠ ꯌꯥꯏꯈꯣꯝ ꯎꯃꯥꯀꯥꯟꯇ ꯂꯣꯡꯖꯝ ꯂꯂꯤꯇꯥꯕꯤ ꯀꯨꯕꯦꯔ ꯃꯙꯨꯕꯂꯥ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯠ ꯀꯌꯥꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯄꯨꯖꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯕꯤꯟꯗꯦ ꯆꯤꯡꯊꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯩꯅꯦ ꯅꯨꯡꯁꯤꯃꯟꯕꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯡꯊꯣꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯆꯔ ꯐꯤꯂꯝꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯄꯥꯔꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯤꯌꯔ ꯁꯣ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯑꯣꯒꯁꯠꯀꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 12ꯗ MSFDSꯗ ꯎꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯕꯤꯟꯗꯦ ꯆꯤꯡꯊꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯩꯅꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯃꯟꯕꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯡꯊꯣꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯆꯔ ꯐꯤल्मꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯄꯥꯔꯠꯀꯤ ꯄ꯭रीमियर शो उठ्रे नुंसीबैनी नुंसीमनबै हाइना मिंथोनबा मणिपुरी फीचर फिल्म गे अहुमसुबा पार्ट अदु ऑगस्ट 12 दा इम्फाल ईस्ट की कोनुंग ममांगदा लैबा MSFDS के ऑडिटोरियम दा प्रीमियर शो उठखिबनी नुंसीबैनी नुंसीमनबै अहानबा अमसुंग अनीसुबा माइपाकना पुथोखरबा मतुंग अहुमसुबा पार्ट असि मियामदा खुदोल तमखिबनी नुंसीबैनी नुंसीमनबै हाइरिबा अहुमसुबा पार्ट असि की डायरेक्टर ना थोइबा सोइबम प्रोड्यूसर ना ओ इवोचौबा अमदी एल नरनमणिनी फिल्म असि की सिनेमाटोग्राफी दा पलिन निंगथौजा अमदी एडिटर ना हई संजितनी फिल्म असि दा सोनिया समजित छावम दयानंद लेशांगथेम नोंगदंबा ngaryanbam हेली मैशनाम अमदी जूमी थौदाम यावना ममीरोय कयाना सरुक यारी अवानुंगा हैबो सम सीजन जे सम सांगपनिना वारीजे याम सांगे अदुना खोगी शूटिंग नुमित से खरा नुमित खरा यामना हेना पीदबा यादबा तांग यावरे अदुबा बक्ता खितंग कायरपा यावे अदुबो अयामबा मतमदि अयामबनदि नुंगाइबने हाइतारे अदु स्माइना वाना होटना मिनागा लोइरे सीजन 3 सु सीजन 3 ngasi प्रीमियर शो कापदोरे अदुगा खरा लेरगा सीजन 4 से थोंगलानी अदुना अरोइबो ओइदोइने होय अदुना अरोइबो ओइदोइने नम्बर लोइरे
ꯁꯤꯁꯦ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯄꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯥꯜꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯜꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒꯗꯤ ꯑꯦꯟꯇꯔꯇꯦꯟꯃꯦꯟꯇ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯈꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯀ꯭ꯔꯨ ꯈꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯊꯣꯛ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯊꯣꯛ ꯂꯝꯕꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯃꯛꯁꯨ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯠ ꯇꯧꯅꯈꯤꯗꯕ ꯃꯇꯥꯡꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯨꯇꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯒ ꯀꯝꯄꯤꯠ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ngầm ngani adubo kitang hotnabadi daka oyena khale kogi cinematography da boigera acting skills da boigera editing skills da boigera sida mayam makhan leira ani ko sidadi ain he dam ka he khangudra go experts na he na khangamani do kogi tajob punam namjalaga kogi storyline amada chatlaga kogi film festival ni mapanam ni thajin madu adu khaknadi oiya ro khale hai asoba babong nang lo li ro hoi babong lo puro ibema nangi sidi otok thin su eda ising thengura bo nangbo ha sidi I thokpa male ba yam thing na sokpa male ba sibo jinga matik marang pai du kari gi no ba nangbo ayo puna seminar se nakoto kar thobe yara ya ni seminar mafam amda zakada du bo kaido ba gi tonga chatui ba hoi ma ima soje paise na ubiro hoi paise lamage phajana chatluko hoi ma chatlo salai pare da nuingan lai je tabro taribo tare ningching oi lai ne tholo salai ka khalo law ningching ka khalo Binde Jingthamgi Manipuri Mami Kumhai Nuksibai ne Nukshimanbai haina mingthonba Manipuri feature film gi ahum suba part asisu miyamna yamna pamnaba ama oiduna makha taba part sing mai pakna puthokpiba oibiu haiba wafam asi Mami Mapao gi mai kaidagi thamjai. And that's all we have in this episode. Mathangi episode ta anauba Mapao kya ga loina na amung lakjage. Until then, keep watching Impact TV, and yes, never forget to subscribe our channel and to leave your suggestions and feedback in the comment box. Till then, bye-bye.